Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladhi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'da. Hadirin hadirat sidang jamaah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asyukuru kamara jalla wa resesi ara jannah fung Allah taala nasabak nafalalo tamuari lalenna iyewe watwewe na tomat depu-depu ngeri lalenna iyewe masjidta mamuari i adapu-depu ngetari lalenna iyewe wenyewe nan cajilalen napat depu ngetoki pengalla ta'ala mati rilalenna surugana fungallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelum pateru bicaraku melu adam peka nasabah adam pemaraja untuk papulong ki ada wak birikada. Nasabah engkam mana mati bicaraku dena pada bicarata. Nasabah itu bahasana atau si denringi si bawa bahasana atau belawa atau wajoe. Madari angka sin rupa-rupa nakia dena pada. Madari angka pada lafalanna nakia dena pada tepuanna. Makanya pakulingi pemeng. Ilo adam peka nasabah adam pemaraja engkam mana bicaraku dena pada bicarata nama muare i ada kurilalenna iye weniwe nan caji ada pat dagaraga lori pada idik mana rilalenna agamana fungallahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan Allah. Narekomelo irita hakikat taidi error fatawi. Nafancaji ki pengalla ta'ala rilebokna iyewe tanai. Kita memiliki visi, kita memiliki kewajiban, tugas rilebokna iyewe tanai nafancaji ki pengalla ta'ala. Naupan-naupanna angka tahu monro risedie onro nade nisang tugasna angka nangka sewa waktu dena pegau iyero kewajibanna. Pas sekolah de nisang tugasna sebagai pas sekolah angka nangka nalisu pole di sekolah depa na wattun nalisu tawe. Pakantoro dena pahangi tugasna sebagai fakantoro angka nangka na waktu kantoro nakomi warukopi monro. Guru upana de na pahangi tugasna kada siddiwi guru angka nangka sewa waktu pajani istirahat tawe wattuna nitama mapa guru non romova macarita ko kantorona. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah nasabah dena pahangi tugasna nenia wattuna dalam menjalankan tugas itu.
Makotoni roidi iro rufatawe nafancanji ki pengala ta'ala tuori lebon na yetane angka tugas dan kewajiban na wireki pengala ta'ala. Angka visi misi tuori lebon na yetane. Aga yero bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tungkat kitu mas sempajang laipuadai ibicara ibaca iyewe visi misinna kehidupatai. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya palak mana nih? Tungka mas sempajaki ibaca. Ketika kita membaca doa iftitah. Ye naro tujuan tatuori lebona tanai. Inna salati karena majapunna sampajaku. Wa nusuki pakasiwiyaku jama-jamaku wa mahyaya atotongaku wa mamati nan niamatengaku lillahi rabbil alamin apunna namana pengala ta'ala. Jadi nareko napahan itawe iyewe visi misinna tuori lebon na iye tanah dega gatau melo leseri agamana pengala ta'ala. Udakina pengala ta'ala wadai inna sholati karena majapunna sampajaku apunannai pengala ta'ala. Jadi yero pale sampajangnya tanya apunata ini yero rupatawe apunanna pengala ta'ala. Yero sampajangnya tanra asukurukat tanyi di atai lori pengala ta'ala. Puncana tanra asukurukannya monre di lalana sampajangnya. Kong katau makada syukuruna ya siratu karu gabau dupah to di makada syukuruna nanadena sampajang tanya to syukuru itu kong katau makada syukuruka ringki siddi wijaku lilana mi makada syukuru na kiadena sampajang tanya to syukuru itu nasaba intinna riya sangi syukuru munroi lilalana sampajange nareko iparoko nialewe ipasuju nialewe ipatatong sampajange namode tabo cencangi makada syukuruki kita diakui di hadapan Allah makada saisa kita syukur lori sesyara jannah pengala ta'ala apalagi nareko lisa masigi ki yero masigi pak warisanna nabita di mana pun ada masjid di situ adalah warisan Rasulullah. Yang karena materi sorimon rina pengalata lah tanai mana ki, tanai ki. Aga manfaat mula masigi. Pada jaji yang kamakada ya puang bisa masigi ka. Oke. Aga ini manfaat talori masigi, yero ya puang, ya poni masigi, nalote ma berjama. Oke. Aga ini sari-sari mayak puang. Oke. Engkau manfaat nak masigi. Engkau nak mudah. Yan engkau nak tamu masigi. Tanay ko malekay. Aga manfaatmu ko masigi. Saya maleka. Yero ya kuwan ni matin romana ni tawe. Tempo na matin romana tawe makdoja kaya bagada si bawang gotaku yolo na masigi. Lau jagewi sari kwamang ide gaga pangat tama masigi. Oke. Checklist. Kamu tahu paling gunanya atau di bagadangi lo nama sih? Aga ini, yero ya puang, agi melo najama panice, iya toli goreng ibarat dena jaji. Engkau tahu makro? Weh melo ice putih masih gini, nasa mana kayak ice putih? Melo i teheleki masih gini, maka ada magi nang ketapa melo si teheleki, maka anjaman petelena weh, toli nakariti ni panice. Bangsa na ye, dena na checklist materi sorimon rina pengala ta'ala. Tapi gampang mija itu kong kato lima protes pak. Melo ice masih ye maka dai aja sana mu ce podak bawan ni. Maka da kongka dimu idi na malipace idi tona ce i gangka bukoji. Dimu na mu pake.
Karena masjid ini adalah warisan Rasulullah. Aga buktina maka da yero masigi warisan Nabi ta. Yero tempona Nabi ta malek ke dapura poleri tanama kalori Madinah. Tempona malek ke dapura Nabi ta poleri kalori Madinah. Sesampai di Madinah aga nafegau Nabi ta makiabungi. Tempona makiabung angka nabunna sumur itu disebut dengan sumur Garsh. Ini tomato aku pole Mekah, pole haji, pole umrah. Sumur Garsh di bawah Masjid Madinah kira-kira 5 kilometer jaraknya. Iya bunda Nabita, tempona Nabita menjelang akhir-akhir kehidupannya, mapasangi Nabita lori sahabat. Wahai sahabatku, baja singa dien nafas sarangi pengala ta'ala nyawaku si bawalan rohaleku yero wai buku sumur Garsh yero wai buku ro mucam menga ka mudio nga yero ta'ala ro tadio nga poncoki bicara meninggal Rasulullah. Tempo na mati Nabita iyan nangis sahabat yang tahu pesan ini. Jadi ko angka to mate angka wasiatna tafegau ya selama di cemua. Mapasa nginangin Nabita. Yero we chamme we yero we buku romudio nga. Gangkana sahabat nalaling yero we bunda Nabita. Tempona idio Nabita, disitulah Allah memperlihatkan bahwa Rasulullah memang berbeda dengan manusia yang lain. Tempona idio Nabita, dena fada tempota idio pak, dena fada tempota dio dena fada. Yero di dio ki pak, lo tege waita, lo yawa di. Ya. Sela ki kapak dio ki tapal lo yase waita, mulai lari ki. Atau dio tomate ki angka sapota keluarga ta idio tempona idio tapalo ya se manang iwaina Nabita tempona idio ko sahabae diambillah air itu digayung tempona lai tollo yero Nabita tak bagi dua yero waye narek ko yero waye na kannay olina Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yerna tempona itu loro air yang sampai pada kulit Rasulullah menre iloyase yeto si de na kannay Nabita loyawai tak bagi dua wai saking mulianya Rasulullah. Coba bayangkan tempona seandainya ini dio Nabita riwatiro layita keajaibanna maka narik ko yero waye tak kannay kolina Nabita menre iloyase narek kolo dena kanne olina Nabita lo yawe yerwai. Di situ kemudian Rasulullah tempona menre yewai menre ye nangi wai dio pura tak kena kolina Nabita iponcoki bicarai pura ilama Nabita yero malaikat yang mengatur hujan tempona pura na ilama Nabita monroni syari'ari waktu dan terjadilah hujan pertama setelah meninggalnya wafatnya Rasulullah. Yero pertama-tama nafano malaikae wei purero nangi takena ko olina Nabita menre ero nangi loriase. Yero mula-mula nafano diaturlah seluruh dunia. Katona ifatapak ko kampota. Disebutkan dalam satu risalah tigi angkatana non roy tappai yero nangi wei cammena wei diona Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makkedei tofan ritata dena kam lino narekode na pura ibangungan masigi yari musalla yero onronge pada fadani yonroye makokoe. Maka tempat ini ada air bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanya aja gagamat tutu vero korilalan nama sigie. Mak bicara-bicara majari lalan nama sigie.
Kenapa? Karena di situ ada berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya inaronangi opodaki. Tahu tak gatungnya atinna komasiyi akan mendapatkan pertolongan di hari kemudian. Kita ini agai ko bantu aku masih agai ko bantu aku masih aga manfaat mulo masih kita naik mana ki? Kayaknya masjid kita ini kita jaga karena ini adalah warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ivalisi memang maka dayero sampajangnya apunana pengala ta'ala isuro kima sampajang indra metoriolo na pengala ta'ala narekoan katau dena sampaja berarti dega dena wajah indrana. Yang kedua, pengakuan teriolo na pengala ta'ala inna sholati wa nusuki pakasiyaku jama-jamaku apunana mana pengala ta'ala pasangamainya ro jama-jama linota dek nadar nilai pakasiya mana pak pakasiya mana loki mabalu idi pabalue loki makantoro idi pakantoroe magalu pagalunge madara padarai mapaguru gurue nareko makan jamui niata nania ipanrengan keluarga nasibawi madeceng wija-wijata nasibawi madeceng itu adalah ibadah di hadapan Allah. Angkanang kasewa waktu pura masam paja subuh nabita. Tempona pura masam paja subuh nabita. Pada idik ko pura ki masam paja subuh, pura ki masam paja bere jama, mak jama nabita si bawa sahabatna dengan makmum-makmumnya. Tempona mak jama angka koro sahabatna surona fungalla ta'ala maka rofa kasih limana. Maka rofa limana nataru jama-jamanya. Biasa tu ini kena jina ki jama maka rofa 5 ya. Matadda mani hekwe. Tempona narapi nabita yero sahabat ini wa mak jama maka de nabita magi tu na maka rofa 5mu. Maka de yero sahabat ya Rasul aga naje kasih go kan. Makoni riya jama-jamaku upura masam paja subuh surona fungala ta'ala li sunat jolok boleh cinampe mappa selim mandre dan lain sebagainya nei napa mendre kari copo na bulue yero komendre ka copo na bulue lau rappa yero batue nei napa utari karung wesangin nonno ulau pasae balui nei napa yenaro alinan nange batu hureu rappa yenaro kasih ufandrengang ibeneku ufandrengang wija-wijaku makro ujama surona pengala ta'ala nampai makarofa yelimakue mecawe nabita mengkelingi adana yero sahabat purai mecawa nabita nampai ipe mengiro limanna sahabat kemudian dicium nabawi limanna yero sahabatna na inapa makada nabita iye na limay de nanrey afinna ranaka pakuling pemang iye na limay de nanrey afinna ranaka aga pangajana sini tomato malabiku sila surah malabiku ang kehadir seakan-akan makade nabita nigi tahu mak jama halala nafandrengangi keluargana nafandrengangi wijana maka ijamingi konabita yero olina de nanrei afin naranaka tanja nafale nareko mak jama halala ipandrengangi keluarga ta ipasikolangangi wijata jaminan nabita iyewe olita de nanre afin naranaka. Nasabay itu anak-anak narik pe fandrei anu macarepai dampat. Sila da isiruntuk riasange pak disangang agama. Na mega turufanna yero yasange anu macarefa anu hara dena wa dianre mega rufanna. Nomor sidi pak
engka aga-aga harangina sabak bendana nasabarina harang asue bawie bendana meto yero aga-aga nasabarina dena wat diriandre namo aga igo kengi deto na wadding namo ya gere sakit deto na wadding engkapo je tu madari patika-tika nganu naselerengnya aga sana bakoro ketua mega rufana bu de tu nawat di mapakro de nawat ding iya madari yang kamakira de toje ni Andre Pak Ustaz pada moi hukumna tanre togi tafage togi pada moi asalanna poleri anu de nama facing ya jaja lalu gaga masele-sele makoro de nama facing asa bangku na yasa pirengi deto nasu ni Andre pada moi ya. Yang kedua angka to aga-aga harangnya sana nasabak salai gau na nasabari na dena wat diriandre magere manuki ya lupa ma bismillah ya dena wat diandre mage nasabak de to ma bismillah gerei bakke ya sana gere kedua biasanya gere kedua dua ala nasabari namate gere manu ki pak lari manu biasa toh magere manu ki lari manu de pana mate ro wi yang kana ta mabonga-bonga malai batu na rempa kena ulunna mati de nawat diandre mage dua ala nasabari namate pacap purang apa yero ala de nawat ding ipake mak gere maka bangkai hukumnya hati-hati ki bu kalau ki pasai maliero manu warna putewe madari ang kawita de na makanja batina ya de na patukoro gana sanar tiga rokna dia na patu yero dia na tanya gangkan namate dia na wadi andre makero dia na wadi yang kedua bahayana madarito wita yero purai na gere patu sa yero na piata makor fancina yero fanci angka kompro yawana otomatis angka ketua yero kompro otomatis angka lisa na wayeron rongero Milo ki pasabo yoringe ko di gawaina. Saya khawatir talengame ko rawai na sabari na mati. Maliki tu bakke di tamato. Talepadi. Atau si tanra-tanrai. 20 manu milo tali. Gere 1 ya piat tama, 2 ya piat tama. Saya khawatir yang pertama, kedua dan ketiga ditandra poleriase 10 asera tandrai poleriase ini nah bisa cari tanah harang dia nama faci makanya maka dekat sapai makanjai batena bu sapai ya ini sabai ibu aja tuh lo mapasak nah, sapai iya tetapi narekolari winangi manue depa namate teko solusina tagere ipemang apakah menggunakan pisau yang pertama tadi pakai atau pisau yang lain dena marigaga nareko anu pisau mori pakai kada gere kedua tu tania gere kedua sana nareko makiro we kedua mi igere si lengang nareko makada ki gere kedua si bawa nareko makada ki we kedua igere nareko makada ki gere kedua 2 ala nasabari namate pisau pertama depa namate kemudian telangi kosolokangi 2 yarega kato yero boleh kameliti masa komeloki masih jamate pa ustaz pure gere
reko alona barama siya mati. Wih, dia na wedding. Ya, harang. Turu pusat tapa makareso ko galunge. Ako jama-jamat, ako baluta, ternyata yang itanya pala anu mafaciali. Yang resi. Hati-hati. Yang ketiga, angka to agak-agak harang. Agere manuk kinange. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Igere manue, mati manue. De gaga proses rimunrina nasabari na mati manue. Upana na harang. Nareko manuk na bali bolay nau na napa igere. Menaui. Menaui. Tapahan niya itu. Indonesia na ipaw. Onroiga na pa nga. Namok ko rekening monro dia madari to nenau. Maka deto riolota. Rimunrina menaue ang karyasa menau. Menau mo gaji tasang di kwe. Apa-ngapa. Ya, tapaham mo di? Ya. Maka deto riolota rimunrina menaue ang karyasa menau. Rimunrina menaue menau. Ya. Lain pemang. Rimunrina menaue ang karyasa menau. Rimunrina menaue ang kayasa menau. Agayasan menau. Ya sange menau. Ang kapaw na bali bolay. De api gaga funana. Cinaki manre paubu. Maka daki ala ni jolo. Angka pinarifodang. Yan naroyasa menau. Ala ni jolo lamba cena. Angka pinarifodang. Ya. Biasa dito bali boleh makro di. Biasa. Yan naronasa toriolota ya. Rimunrina menau. Ang karyasa menau. Rimunrina menau. Agayasa menau nareko yalupay win nange podanya anggota podangi bali bolay makadapura tu nange yala paumu. Gangkan yanre ron nange yalupay podangi maka berubah hukumnya menau mancaji menau harangi nareko de neriyelau ko bali bolay. Ya salada tu kejadian ala ni jolok lambat cena. Ala ni jolok cawangina ma bali bola moki je. Nalupay podangi. Enaror yasan menau mancaji menau. Di dalam hukum agama kita kamu farimunrina pak angkar yasan urf. Aga yasan urf malari ada iri lalan nasi dia kampung maka bisa dijadikan sebagai hukum. Contoh idiogie nareko pauite Oi, namo si pantai si baka melo tala ko titemo info silahkan. Malari ada ideologi makro. Tengarain tempo tanana. Wih, suruh kilo mengaji. Tanya aja watatana ya batayola. Allah tiyola. So main melo kimi tepo. Ya. Ada ta ideologi mapakro. Aku mau titemo silahkan. Si baka, si pantai mitemo silahkan. Yang penting dega gemak dempe. Ada tak? Ya, maka boleh ki masam paja subuh bu, pak bu, taluki si tinro angka po koiri lalange tak dan nak dua ite, dena mari gaga na sabah ada tak? Ya mi ko maka daki we taluki je taron itu mak dempa sidih, baragane ta sidih tak halalair dua, harangir sidih. Itulah yang disebut dengan narek kode to nakka solang rilalan nasi die wanwa. Hadiri yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi falisi pemang
Maka da yero wija-wijata ro aja lalo kasih tapandrengan anu masalah. Upanna ifandrengan wija anu masalah dampak ki. Si belangi si bawa agama. Si belangi si bawa agama na Allah Ta'ala. Saya lihat di pesantren. Saya mengajar di pesantren Pak, Bu. Lau tanga-tanga yero temae bacana, temae afalakna. Ternyata kak guru afala, tapi lau tanga-tanga yero temae bacana. Nangka mafacimito ifandrengan ngiko tomatuan na yero latu bacana. Angkato wita siladak tomatuan na melo patuji rilalan na agamae denulay sisan no salidikiwi ternyata yero dale na dale do cili tapahan itu tolimelo ni patame anak na pesantrennya deje nulay toli lari jero anak maka da metoi guruta pemaliwi tama pak disengang ngeri lalan na anak ifandrewer ya senge anu macarefa angkan anak maka da sta yero iya tomato aku pak boto pak saumanu mape natamu afala aku penasaran nggak lo kata nendo nah mapaku gere zaman na tomato atta belak kita saya ustaz mai file na tamma bacana nata na sanyero ya ustaz lo kak gaji sininna yero gajiku lo pasalangan mete wijaku yero upandrengan yero wakamajareng di pesantrennya degaga lo patta masih disepole asele na ambok nasabak cakak pandrengan wijaku anu macarepa kata kak cocok nih sinangi letuk bacana wijata nasabak demeto fale tapasi campur yero apolenganna poleri ambokna pasaungero si bawa apolenganna pole indokna nai napa na pandreng wijan pangaja lori pada idik mana pak pangaja lori pada idik mana bu jagai wijata nasabak baja singa die napasarangnya antara nyawata pengala ta'ala si bawa lan roaleta dega ga iran nuang sangadina wija-wijata dega ga iran nuang bacanga ki parelo duang sangadina to anak ta nareko bali bolata mani itajeng makada bacanga ki Fatihah dampak ki pali sisa misi tahun makanya wijata yenaro na parengarangap ng Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara jagewi wijamu jagewi keluargamu poleri api naranaka dan yang paling penting ijagay manang nyalewe ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun aja lalu je gaga mati narikko de gaga yiro tappa monro rilalan na lanro alewe oleh yang kamakada atapan na ya berarti lolos na rowading materi lalan na agama na pengalatan tetapi na rekomelo irita iya dan na pengalatan pabatuan na maluan na masaka seakan-akan makade pengalatan aro angke urusan na aja mu mati na rekodena selesai urusata ero angke indran na aja mu mati na rekode pura mu aja indramu seakan-akan makade pengalatan ta'ala yero furai mala gagana tahu aja mu mati na rekode purang palisu seakan-akan makade pengalatan ta'ala yero furai mesa tanana tahu aja mu mati na rekode purang palisu seakan-akan makade pengalatan ta'ala na rekoan katau purang mu bawang aja mu mati na rekode pura siat dampa-dampengan seakan-akan makade pengalatan ta'ala na rekoan katau purang mu kalasiang aja mu mati na rekode mu pura siat dampa-dampengan magi pak nareko banja singa die na diantara kita marilalan na calori na kuburue layantara ni lisu ni keluarga ta lisu ni sahabat ta lisu ni wija-wijata tama ni rilalan na kuburue semua akan dimintai pertanggungjawaban
itanai kirilalanna kuburue man rabbuka ni gapuam. Ni gapuamu. Nasyaga ki itanai rilalanna kuburue pak. Pitung ngeso pitung peni. Siaso siwannya rilalanna kuburue si sabu taung rilebo na itanai. Kali 7. Etana. Magi na meta. Nasaba melomanangi makutanangi pengala ta'ala mungkar dan nakir sininna nu yapun naye. Iyero wajuta pole pegai. Nareko pole ri anu mafacinge makadaki Allahu Rabbi. Yero bolata pole tegai nareko mafacinge makadaki Allahu Rabbi. Motorota pole tegai nareko mafacinge makadaki Allahu Rabbi. Yero anu yanrewe anu yinunge nareko mafacinge makadaki Allahu Rabbi. Yero anu ipakewe nareko mafacingi makadaki Allahu Rabbi. Tapi nareko angka tahu de nama facing afolenganna. Kita ini ko malaikai yetu wajumu pole pege yetu kandaraamu pole tegi. Talaca iyewe tiga rokna de nulle mak berek kadai de nulle puade makade Allahu Rabbi. Ya naru nampe mi talada ki itane rilalanna kuburu. Man nabiyu kaniga nabimu. Itana ini niga nabimu. Magai pada moga sifat ta sibawa sifat na nabita. Maka daki Nabi Muhammad nabita. Na tolisi salah salami mak bali bola. Tanya sifat na nabita ya. Ya. Toline sami tanana bali galunna bali darana bali bolana. Tanya sifat na nabita ya. Gimana naru takun calon nama tu maka Allah Nabi Muhammad nabiku de mana nanule pawi. Ye naro juma tu ya peringarangan. Juma ya peringarangan ajak lalu gaga mati sangadinna angkai yero tapak mak bibola rilalenna atita. Sini tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir. Yang ketiga dan keempat yang ngakiri yolona pengala ta'ala atau tongata amati ngata apunan namana pengala ta'ala. Semuanya akan meninggal. Degaga dena mati. Bahkan malaikat-malaikat pun yang bertugas untuk mencabut nyawa dan malaikat-malaikat yang mulia yang lain semuanya akan meninggal. Makanya akatan ni masa kiri lalanna agamana pengala ta'ala. Nariko makatan ni masa kiri lalanna agamana pengala ta'ala. Pengala ta'ala mani misangi magamoro elok dampet tak lori pengala ta'ala. Pengala ta'ala mani misangi magatoro fakaswiyata pengala ta'ala mani misangi. Insyaallah nariko makanja muitan tuata toli makaswiyan niya melok dampet lori pengala ta'ala. Pasti nawaliran nuki pengala ta'ala nasaba dampet. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan rilalanna iye waniwi maka da angka tugas na wereke pengala ta'ala rilebot na iye tanay maka si boleh-boleh ta idi ira rufatawe tomatapae laksanakan tugas ta untuk makaswiya lori pengala ta'ala dan semua jama-jamat tak rilebot na iye tanay pancajimanang sabak siddi pakaswiyan lori sesi arajanna kung Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, yenaro rafi rampengaki namuni galongkomi ubawangaki pole belawa narikoto mafanret tarimay megatuwat din nagokangi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiki was sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.